ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯋꯥꯏꯔꯝꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯁꯟꯁꯦꯠ ꯇꯥꯏꯝꯅꯦꯕꯀꯣ ꯅꯣꯡ ꯇꯥꯈꯤꯕꯒꯤ ꯐꯖꯅ ꯆꯣꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯐꯝꯁꯦꯀꯣ ꯋꯥꯎ ꯈꯨꯐꯖꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯍꯦꯟꯅ 이싱제 해는 랑가가 파자바다 오는 타we. 아무것도 그냥 레endre. 선셋 그거주제 와. 파자합니까 진짜. 와우. 파자지. Ina fazabase masi oye min manga tarang mun lairagadi min mari manga mukta adum sunset changrani ba wow kubajaje moi irjabo kongore fazabni Fleeing Flag se famous for sunset and haibadu chumme sunset se adu matik yam fazai ko Huh? Wow, cool for the zone. Wow. The next morning. Really? I think there is an issue. Let's go. This is the money shelter. Let's go. I don't think. When they come to Mauritius, you can stay 3 days in the north, 3 days in the south. Then you will know all Mauritius, you know around. If you stay all the days in the north, you will not know the south. You will not fit and flat. Yes. And traveling very far is like It's very far. wasting all day. But you. mayam ngasi akhoi na me video se mayam da adum khanghanjaning ba haidi Mauritius ki matang da ko haidi Mauritius ta lakpa tardi kari kari khangba mathau tai adagi kari do's and don'ts or अखोई रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट दी चिंगबा अखोई करी अखोई मॉरिशस ता लाके हायरगदी करी चंगनी हाबदो अदुगी दुनी अखोइना ngasi हाइजगदरिसे अदो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट तौसे अखोई फ्लाइट तिगी को अखोई फ्लाइट से अखोई अवेलेबल ओय दिल्ली मुंबई दिगी ले एयर मॉरिशस ले इवन अखोई मुंबई दिगी विस्टार एयरलाइंस पाए को अदुना ट्रगना इंडिया की ओनली एयरलाइन पाई से कोई विस्टार होय इंडियन कैरियर दा पाई से अखोई की विस्टार एयरलाइंस खतनी अदुना ट्रगना अखोई की इचिनाउ कनेक्टिंग फ्लाइट लौब याय दुबई दगी अमसुंग अखोई की अबू धाबी अदम साइट ते अदम लाके सु याय अदुदि बुकिंग तौब दुम थेंगनाजर डिपेंड अखोई अदुदि अहोंबा अफंगबा अमदा अदम लाकपा यारे को अदुई मतंग लेरे अदैदी सेकंड दा अखोई की होटल जे कंफर्मेशन मैम होटल से सोइदना युमदगी को बुक तौबीरगा लाकपदुना हेना फैये हाइदी booking.com दोइगेरा अगोदा लेरे मेक माय ट्रिप मैम लेरे को अदगी अहोंगबा मदुम थीरगा अदु मैम होटल बुक तौ मतम द मागी होटल द प्राइस सपोज होटल की प्राइस 7000 हाइरेन खलाजना मखादा मचा मा खोगी hidden tax यारगा like suppose 7000 की होटल होतादी plus 1000 something or 2000 or 400 500 अदुमाइना tax macha makhada ibane bako adu su include tawgadoi ni mayam atu do tax ni adu kaupigano adu mamal su soidani yengbiyo ado yai khai di online dagi yum dagi book toro lakpatuna phaye sidagi hoy adi book to adu tawbudune na ahong bu su phangani bako adu ada chalaga booking tawruge na tragana adu ma tawruge kholuge haire di adu jingdo problem legani haidi moi gi se currency do paisa am chawe ba adugi adumaina booking tawbiro aduga second da akhoi na haijaga dei se akhoi gi particular akhoi gi couple ama chat taraga di mi ani gi ni ko ai haijaga da akhoi na haijaga dei je couple or as a family or as ai adai da akhoi na haijaga dei pricing je aduda adum chorapa ma include haidi adum hisab ama adum hotpiro ko lamsam ni ko akhoi na haijaga dei amount se adune ado
second da akhoi na lakadai se kaino ni hotel high grade ticket hotel high grade adai di akhoi gi sim card sida lakpagi sim card to noi sida moi sim card available oise mtel adagi orange china sim card airtel adagi vodafone mtnl ju lei hai mtnl su lei hai akoi india da airtel vodafone adu du lei smaina ka jio lei smai moi sida orange sign lei mtel hain lei adagi mtnl adu mayam lei adu singdo sidagi laga airport tagi sim card oin loger su yai natraga noigi postpaid connection oitardi paisa khara adapt tawraga ko adumai tawraga tawrsi yai adudi mogi apambane ko mi gi apambane adu mayam flight ticket loire airport flight ticket loire adidi akoina yum degi akoi gi adagi laktringai da akoi currency exchange is a must ni ko currency exchange yaudragadi yam thina akoi nungai roi haidi nungai roi habadi sida laga airport to oiro natragana akoi sidai da akoi change tauge hairagadi akoi some problem khara leyeba problem me hai je atai nate laga change tawbe wakan ni khan bi ga sum kan bi no go paisa yam tange akoi charge kare ka yam tang hoi adugi yaragadi adagi akoi lamsam amount ammo ko adugi currency exchange tora pai bi yu adugi paisa do yaragadi sida chadoni to budi am nungai ni ba adu moina se da paisa khwai di lo changi se euro ju lo bu yai ko so bhaiya brother sir so you used I mean euro also euro we can use over here. Yes, you can use. How about American dollars? No, most of them they use euro and Mauritian rupees. Yeah, euro. Okay. Okay. Mayam sigilam sida euro ga aduga Mauritian rupees ka khata chatna yebuko dollar ka rikara atai chatna de Indian rupees chatna de sida do Indian mayam malajaraga currency adudagi check tawbe lakpiyo ko lakpiyo aduga mayam moigi Mauritian gi rupees se akoi Indian gi price tagi double up oye buka haidi suppose hotel gi maman je moigi Mauritian rupees ta 3000 tharaga di akoi Indian price ta calculate toroga 6000 en jarak padum pabiro ba double up hele aduga visa se mayam visa on arrival ni visa gi damakta akoi hana problem ta leite visa gi ko akoi ye so akoi na eko marak ta ke ni ko se traffic se hone koi Mauritius ki traffic se so na phajana le phajana ubro de khang gari mong de le bi ado so come to the visa point akoi ki visa se akoi ki airport ta laga visa on arrival ni akoi Bangkok ki type ta visa on arrival haraga ada paisa thi bi do na te free visa ni ko visa on arrival free visa ni matam ju kuina jang de just no airport land taro matung da form health form amaga aduga visa form immigration form amaga fill up tawani ani do kata aduga kaisu kuina jang de airport sa chat yam thuna dum tawbi ko haidi visa on arrival ne na adugi kuina ngai dana khoda tawba kaisu tawde yam thuna kana tawe adu natragana koi gi moi gi website ta jo adum pi ko moi gi Mauritian website government website leye adu de gi ko single form ama filter ya ba adu product ta ga ti kaisu line da yam lep na de ko adu ju kaisu kai de adu tawdra ga ju akoi sida direct adum la ga akoi form ani do mail ga adum lei ba da kaisu kai de ko kaisu yan matam yam chang ba pot na te ba adai di next akoi gi sida lak pada transport se mayam akoi gi car thowa hairaga di ko moi gi sida best ne yam best at the airport ki car rent lauraga thoba yai adu driving se akoi India ga manai ko left da dum thawe driving mode ti chap manam ni na kaisi taw sida ju thaunai je si left nga ta ni akoi India ga manai left nga ta ni si thaunai je gari thoba gi di ko adu airport ki dum car rent lauraga aduga du thau gi ba yare aduga noi check out toram dai thoglam dai da airport am ga thanamaga adu airport di yam man yam tange mamai ka tange atopam convenient budi oi ba ko hoi convenient ai de ko airport ti thola ga gari do dum thor la ani aduga hotel ke ka da le parking ju dum thammi ko hotel khuding ge moi ga adu da koi ru ko lor ga amung la ga airport ta drop toramaga adum chatki ba adu na khwai digi lai ba adu oi ba moi je aduga
car rental tꯧꯗ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ taxi ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥ ꯆꯠꯂꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯇꯦꯛꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯜꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯨꯇꯥꯡꯉꯕꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗ taxi ꯃꯃꯜꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ airport to like ꯅꯣꯏꯒꯤ stay ꯇꯧꯗꯣꯏ ꯃꯐꯝꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯜꯂꯦ stayꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ north ꯇ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ west ꯇ ꯀꯣ west ꯇ tꯧba yai north or west tauba yai adu yam lappe ko airport ki north west se pung amagi drive ne pung amaga 20 minutes 15-20 minutes my oi 1 hour 15-20 minutes my oi adugi 1 hour 15-20 minutes da moina lowrise 3000 haindi moi fixed price di haira ni ba not po chat pada adu bargain tawgado ne ma'am half yari kai half bargain to hello 1500 ta hainaraga yada yadraga 17-18 adu ma'am na haina budugi matung ile 15-20 po manung da dum lawrani pesa adu moi ibadi moi list already same laibane ba 3000 haina 3500 same laibane adu bargain tawro 15-20 po between da dum lawbani ko 2000 ai ni ko 15 to 2000 1500 to okay 2000 ai ni lising chonga adu ramani mayam to miramani adu ni adu akoi na ju sigi blog se akoi mafom da phajan chala namjira khosira tawne adu time constraint yam leye ba koi da akoi gi akoi airport lambi chatpada ne akoi namjari hoi airport lambi chatpada ne ai akoi time constraint yam leje adu gi ne akoi na si namjira ise adu mathang da kari na akoi cha ba thak koi gi wa se ko चाबगी जे मयाम सिदा याम तांगे अमुका को सिदा तांग द पर अमता लैते लोइनमक तांगे इसिंग बो तांगे इसिंग बोतल अमदा लुपा 35 लवे रुपीस इन Mauritian rupees Indian rupees तो और ताडी लुपा 70 1 liter bottle द 1.5 liter bottle द लुपा 70 Indian rupees द को सिंग तांगे सिंग तांगे अदुगा चाबा थप Indian food adum phange phangubadi moi sida fast food lady adegi street food mayam ma adegi any restaurant da changa ga jo Indian food biryani paratha kariga adum badi loina phange ko phanga jo khitang khitang tang wai wane khara adu cha ba thak pai di mayam am lei akoi na continental haina ju continental phangani akoi ichina now burger gumba pizza adegi tumba kano haina raga di kai shubudi kai dia do akoi Indian food chak oina chawa mini na ko ibani biryani thina bona bada chak thina bona chabi matang je khara wai akoi je adubu khwaidi nungai ba mana hairaga na akoi gi mi jing je akoi Indian population sine hene yame around 50 to 60% mo ada amule me 60-65% something ada amule me aduna akoi gi chana buje akoi gi Indian gi akoi gi biryani oiro adi tan oiro kari oiro adum khara phange depend upon the price akoi ne hotel changba na tragana restaurant changba gi makha pole akoi na atang ba changa ga atang tang e dum adu hong ba changa ga na dum lei ahong ba ju loi lei ko everywhere akoi noi chappa matam da Dubai do oiro kai do akoi chappa matam da ahong ba thiba adu phangi phangda ba natte aduga atang ba da changa ga atang ba di option ama eta chang da tang e ko adu ma lei re aduga akoi gi mi sing ji mayam si Mauritius da mi sing ji yam phai ko ku tourist la ko da mo yam phai adagi mayam si gi mai gi main language hai tare ko sida moina ngang is akoi Hindi ngang badi mi ayam na Indian chu yam lai ba Hindi ngang badi understand loi toy ko adu moi ji ku ina ngang thuk ta bagi ngang phai ta ba English da reply to rakani ba adu moi gi main language sida kai no English is the main language aduga French ka Sir, your main language kai आप कौन सी language Main language is English and again French and then Creole. Creole is a mix of French and African. Okay. And you have English word also mixed. Okay. मैं आमोई सीधा main language से English ने बको everywhere English खंग दबा मीडियम English ता te media dum loi khangani bus driver oigera taxi driver oigera they pot yon ba mi oigera any like street food ta phamba mi or ko English loi na khang ne ba yamana English the main language ni aduga main English but people speak most French. Okay. In school also is French. Moi sida school da zu French maron da tambi hai French ta ngang hai adu moi sida main oina ngang je English French adu Creole hai na malay Creole hai sina mix of French adagi South African language aduga English ka si home mix of the Creole lang ko sigi language mo loin khang hai aduga last da Hindi ko mari so da Hindi ju ngang badi moi je loi hai di population je Indian population yam akoi gi school tamakan da jo koi gi language akoi gi ko
Tamil ngamna Tamil ada Hindi ngamna Hindi ko ada French te dum mayam loi ngamna leire adum language amom loina compulsory on school da ju dum hape na hai ba ko adugi mi jing ja na mana ngang thok pa haitraga ju adum bhapti adum tai ba aduga ai na marakta ama point ama ju ain hapchage haidi akoina hotel select tawbu matamda akoigi hana map to hana yengbiro ko akoigi hotel book tawge haigadi kadai bai to tawduna sam akoi Mauritius haiga Mauritius akoi amta khangdaba unknown mi amna lakta ragadi hotel koi map hana yengbiro map tu gi location du da akoigi hotel adum ubane map tu tar kana koi zoom tar kana hotel ki ka loin thokpane adu thokpa da akoigi satellite mode taga yengagadi loina ubane ba ko beach nakpra natragana city nakpra khotpra adum bamju adum ubane ba ado adudagi akai hotel je select over yae ba ko aduduna akai honge ba honge di convenient way ba akai na chatlu ba mafam do yam lapna dre ba koi do adugi aduni admaina toraga hotel selection do adum tobiu hotel oiro mafam oiro admaina selection tobiu yaragadi mayam suggestion amuk tobiu ko kaisu gaide suggestion toge haibadi mayam adi nong na Mauritius la toi tari krai da lai doino ko doino na admaina khalam be khoi bo hotel booking tawda kadai wai taw doino mafam jaga se na mi khangna ba ka amta lai dam na khoi ju dumai khan ki ko adu ai suggestion tawjage mayam ayamana tourist mayam da lai mafam je North Grand Bay haiba mafam je tourist ki main attraction main place ne bago mani stay to bage hotel ke ka me ama ahong bazo tang bazo me ama laye north na aduga akoi gi west rom dana kaino flick and flag hai se beach maming ne ko flick and flag hai se beach maming ne asigi mafam da su tourist place mafam mayam malai aduga or city da lai ger si port Louis sai mafam de city da airport maya da di mayam ai suggest tawning de adu di kai no hai bada airport maya da khoi hotel lai bata di hotel budi khara honge ko airport maya da ado tourist no ne chakadori ba mafam mayam mafam sing do yam lapani ba airport lai tar di airport manang lai tar di id ayambana tourist ki main attraction place sing se north aduga west rom da oy ba adugi airport na som kano rom da lai gre ba adugi pura yam lapna rani aduna either north hojiki Grand Bay hai mafam se natraga flick and flag or in the city port use the sima mafam da book tawba yai mayam suggestion ne adu mayam na khangbiraga di map de yenga dum mayam ya pamba dum book tawbiyo kai su gaide hoi adu khwaidi heng exai haije do gari do wairaga di adu jingdo loina chatpa loina thungani aduga Mauritius chatke hairaga di loina pura complete koi ge hairaga di akoi around manga taruk ni bukti changba yai adu yam pick pa country ne nongmada konani nini konani gaini khanbi gano ko khan bi gano ko aduga Mauritius ti ko bain khali ne speak ru big bazu ga nongmada thungni gaina ga khali aduga akoi gi blog tu ujarab ne akoi Mauritius hairaga akoi beach kya utpo oide ko akoi gi do adu beach uttabai maram di Mauritius hairaga beach khatana te ba sida leije akoi gi green mayam lei Mauritius famous for greeneries and beaches so adugi ne ba ko adu akoi na hena pamjab greenery ne hena pambagi akoi na greenery na oina chatpani akoi gi beaches kumba kai ka de akoi atai mafam da ju mayam ma ukre ko adugi akoi na pamjabi matung in chapani moi yone unpredictable ne se da nong ju ma pa de no mon mi tawsele maning da ko adu mayam backpack taw matam da satin hapa ka ubi gano ko hoi nong ai ga ni sing ai ne satin hapa satin macha portable akoi macha do topchen barga akoi gi pai ya ba do adu pu ba ka adugi satin du mundi koi bachala su everywhere satin pura chalo nungsa sar le ba ja ngarang khoi toy ne nungsa sai ngasi nong ta roi na hotel de gi satin brok to te khoi pu je adu ga ne lambi de nong je chu tharak da nai bani chole pura mo ju phado bai na de mane regret tawre aduna mayam everywhere koi bacha ba satin do dum pura dum chatbiyo ado ngaktang marak thak na akoi wangang bazu yam ngang man le mayam na taninga more boring chura mani ko adugi mapan gi views amtang yen jeng we travel tawning bata sing na Mauritius chat ke na khan ba mi de yamna important oi dune hoi akoi gi yam important wani adu bu marak thak na break ama oina koi gi mapan gi views je amtang yem view yam phajai
welcome to Mauritius. Welcome to Mauritius. You will be very happy. Definitely, we are also very happy. And this is the Mauritius, and it's really beautiful. He will be helping you if you come to Mauritius. He's very nice person, very kind person. Yeah, so he will help you if you want any taxi or any assistance. So our this person, our brother is going to help. Thank you so much. Thank you. Here Mauritius, flying you to Delhi. Continuation ne bus tori je haidi ngasai khoi cap tagi kumtharaga hoji flight man Koi airport manungda akoi namjage na to jabne ba ado airport manungda isei ke ki mayam tha da koi to copyright lagani na koi to music lagani ko thawri do copyright lagani na koi namjadre adu flight manung loina namme adu mayam akoi na dum hai ba sing do haidi male lagni male kadai de male no Mauritius lagni ga di hai ka do ti ayam na loi sila ma loi cover to ma le ko topic loi cover to re adu mayam cab ki kari kara adai taxi ki ko hai di hotel book to bu oro any assistance ta mag ta khoi na ngasai lakmina ba bhaiya hai gadra sir hai gadra magi number description da hapjaram ke magi price am affordable oi bane ba hai di overcharge to de ma di dum haina raga dum bargain to ko ba dum ya bani rai lai na ado Mauritius ta laga di ma dum contact to bio taxi atoba siladi cab book to bu khapa ya da bani na ko taxi magi number la di ma dum contact to bu ya ye magi number ke ka link ta description hapjaram ke मैं अदुगा ख्वाइदि मोस्ट इम्पोर्टेंट आई ngasai khatang da ai se kaino taw ko notice taw ba hai tare Mauritius hai ba se khangdo mi mayam ma yaw ko hai di kadai wai da lai ge akoi India gi south rom da lai bra north rom da east west ka dom da lai ge na khangdo mi khang bai chin naw du soi ni yaw rom ga ni khang adu khangdo bai chin naw yaw hai di Mauritius hai da yam common noi ba Indian tourist mi su yam chat na bam kham da te ba khang bra ayam na France de gi South Africa adagi kaino mi yam lang ni India gi tourist kya lang te ko kya te wei khara budi lai adu tar ju French te lai ne kui moi maroon je si je mana ba hai tare moi hai di akoi Bangkok Thailand gumba kari ka Phuket li akoi India gi tourist me amma chatra adu Mauritius ti kya amma chatta bane ko Maldives su yam chale adu Mauritius yam chana da bai mi khangde ngasai me ta zai imana bi amma ga wari sina ba da ma Mauritius se kadom da lai ge na hangak ba adu aina ai je wakhana tak lam click tor ko mind Mauritius chu mi ne yam na ke hai di tourist yam na ke chat ba India mi ne yam cha ko ta bai na ai ta ke me yam da hoje ai map already on door le ko manga da me yam da ujarati ke ko India map si da lai re si Mumbai lai re ko New Delhi si lai re ko Manipur si lai pa si lai re ko adu Imphal dei lak ke hai tari Delhi mai lak ba yai Mumbai di lak ba yai adu flight se Mumbai si lai re Mauritius na Mauritius se ba India gi Maldives mayamna chatnaba mayam fazaba mafamdani Maldives lere sidagi Mauritius thare je si Mauritius se magi capital ming ne ba si ne Mauritius ai je Mauritius ai capital is je jukto yam big pa country ni da macha big ba koi Manipur map ko hai me to man ke to Manipur no ben jaw ba da ai me jaw da big pa
ꯀꯩꯅꯣꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯆ ꯇꯧꯔꯕꯗꯤ topic ꯃꯥꯜꯂꯦ loina cover tawrena khanjai akhoi flight gi kai hotel dei chabada takudi loina koi cover tawjena khanjai chithaba yawraga ju akoi ichinau jingna lainingba question hangingba kodingba leiraga su akoi comment box ta haibiro na chagana akoi gi Instagram ta direct DM tawraga ju yani Mr. and Mrs. Jamana akoi lejabani adu soina hangbiro ꯍꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯃꯦꯟꯇ ꯁꯣꯏ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯨ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯍꯪꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯛꯁꯨ ꯌꯧꯔꯛꯑꯦ ꯆꯥꯛ ꯌꯧꯔꯛꯑꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯣꯟ ꯚꯦꯖ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯦꯡꯒꯦꯀꯣ ꯑꯣ ꯕꯤꯔꯌꯥꯅꯤꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯆꯥꯔꯒꯦ ꯆꯥꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯄꯣꯏ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯕ ꯌꯥꯎꯔꯒꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯏꯛ ꯀꯃꯦꯟ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯕ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯀꯥꯎꯕꯤꯒꯅꯨ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯧꯅꯥ ꯍꯥꯞꯄꯤꯀꯣ ꯑꯗꯩ ꯂꯥꯏꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯦꯌꯔ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯄꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯄꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯧꯅꯥ ꯍꯥꯞꯆꯩ ꯍꯦꯟꯅ ꯚ꯭ꯂꯣꯒꯁꯦ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯍꯟꯒꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯗꯣ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯒꯦ ꯑꯗꯣ ꯇꯤꯜ ꯗꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯥꯏꯅꯔꯁꯤ ꯕꯥꯏ